Baba, namanje imali yakho ayicontrolwa uwe. Akupha amakhadi. Amakhadi wakho ebank. Akupha amakhadi wakho baba. Ekhadi ngithume umama ukuthi ayile ngoba uthumeki wena. Wait, umama umuphi yena lo sisi nihlala naye? Yena lo siso ovakashayo lo ngihlala naye. Awuzwe nje kuphela. Awuzwe. Iphi imali kaBaba? Ikimi. Akupha amakhadi wakhe. Amniki. Angeke ukubone lokho. Ngeke ukubone lokho. Akimi. Angeke notho amakhadi, anginamakhathi. Aminyanga ephelile namhlanje anginawo amakhadi. Anginawo. Uzowakhipha. Uzobona ke. Ngeke. Malendo bayi, malendo tayami. Angidlali ngithi malendo tayami. Ungazodlala ngathi. Ngathi makahamba telo. Sala makahamba. Iphi imali kaBaba? Ulala nobani? Akalale nami. Ulala nobani? Ulala nobani? Ulala nami. Uthi akuthi uyathenga. Uyathenga. ngimnikile Umuntu omdala. Molweni mandizibulisela lapho kunonke emakhaya. Lami igama ningu-LAVAWS pronounce lovers inkumkane abandaziyo banibiza ngo-Mr. Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngubhuti lana omncinci ekhaya. Konje ubaba ninjani? Ninjani umuntu omdala ngibulise kwakho. khona ninjani ba? Siyaphila. Ubaba nithe kwabani la ekhaya? Wamlelekeni ubaba Mlelekeni lokhuluma naye. Oh baba Mlelekeni. Okay umuntu omdala hayi. So besibhalele lana umuntu omdala indodana yakho ngoba bengishilo. Yithi kunento nje unodaba engathanda ukuthi silikhulume yabo nawe baba. Yebo. It's a pity kona umuntu omdala ngoba khona angazi bathi kukhona usisi enihlala naye njengamanje la ekhaya. Yebo khona sisi uyavakasha la ekhaya. Umuntu wakho umuntu omdala. Umuntu wami weqiniso loyo. Umuntu wakho weqiniso. Manje besithingathanda nakhona ukuthi naye ebekhona la kune conversation umuntu omdala. Manje ngoba sithe sifika siva nisithi baba uphumile ekseni uhambile. Manje ngicele umunye ubhuti esebenzisana naye la bathi nguMr Jones ukuthi ehambe yomjonga umuntu omdala yabo ebekhona embizelana ngazi ukuthi umuntu omdala ngitshelela ukuthi ungathuki mawumbona sekangena yabo. Okay. Yebo. Angambiza. Ngiyabulala. Yebo hayi basendleleni umuntu omdala ikubona nje sengicele namachiti ukuthi light icamera ngoba la eshowini yethu umuntu omdala khona abantu abasibhekelele abasibukelayo yabo engithanda ukuthi nabo mayingabe kunento esidila nayo bebephathi bayazi ukuthi yini lena namhlanje esiphezulu kwayo uyayibona. Yebo umuntu omdala. Yebo boy kuyaphileka uthi ubani konje? Uthepho. Uthepho. Yeah, Thepho bengingafuni ukuthi ubaba eve from mina le ndaba yabo kube senivele namxelela abantu ukuthi hayi baba silana namhlanje ngoba uThepho uthi ukhala nge1 2 3 yabo kodwa ngoba wena usibhalele bengicela nje umxelele ubaba ukuthi wayisilana namhlanje. Baba ngibizela abantu laba ngoba angazi sophila kanjani sinsuzwana nalomuntu sonke la emphakathini siyazi ukuthi lo muntu lo uphilela utshwala ngapha awusazenzeli next wena baba. Impilo yakho ishintshile. Ngazi baba. So uvuka bheka icathulo lovuka ngaso. Akusicathulo zokuvuka lezi baba. So ngibizela abantu laba ngoba lento la isangiphathi kahle. Angithi mfana ngiyenza ingadi la ngiyaclean okhona. Angiboni phakathi kwawe nami ubaba ubani umntwana obani ngoba uthomeki. Mangithi 107. Okay engiyaxolisa ukuthi ngingenelele ubaba ngiyakuva lokho singakhuluma ngako umuntu omdala simbonise umfana yabo ngoba yintsha bakhona nabo ukuthi mhlawumbe ngoba uyasho ukuthi khona izinto ezingamphathi kakuhle from wena umuntu omdala ubaba uvuke wenza ingadi namhlanje. No namhlanje asangavuka ngayenza ingadi. Cause isikhalo sikamfana ukhala ngokuthi ubaba kusekuseni namhlanje and ubaba sekavuka ngehlangu ezinhle kanjena uyabo kusasekuseni and uyihlalele nje lana endlini kunanto yenzayo and leyo nto influence yalomuntu enihlala naye baba njengamanje ngathi uthi umfana uyinkinga empilweni yakho sekayakuchinja awusaphili ngalendlela bophila ngayo before. Ngibuye station mangibona ngiso ekseni ngiyofunela yena isinko ngoba akathumeki noma ngamthuma manje uyobuya nini. Ngithi ubaba yazi mhlambe ubaba kangifa ngithi unobangela ukuthi umfana yenze kanjalo uthi kunezinto ubaba ozenzayo ongasayithandi la ekhaya uyabo
yiko naye sekabona ukuthi ayisifine so nami sengizoyenza izinto ngendlela yami uthi akamthandi lo muntu enihlala naye okanye ngiyibeke straight baba uthi lo muntu sekakuchintshile uyazenzela la ekhaya uyangimangaza ngawo lo muntu lo maphekile uyadla baba namanje imali yakho ayicontrolwa uwe akupha amakhadi amakhadi wakho ebank akupha amakhadi wakho baba Ekhathi ngithume umama ukuthi ayile ngoba uthumeki wena. Wait umama umuphi yena lo sisi nihlala naye? Yena lo sisi ovakashayo lo ngihlala naye. Awuzwe nje kuphela awuzwe. Awu yima baba uthume lo sisi ngoba awumthumanga baba bathi uthe uphumile masifika lana uthe kuthina uphumile awumazi ukuthi uyephi mara uphume ekseni uyabuya and lo muntu engimcelile ukuthi emchecka uthi la umthole khona ngoba nemvethi ngiyeza manje ngimtholile lo muntu esportini so ngoba esendleleni manje uthi umfumane esportini so angazi ukuthi baba uthi umthume kuphi bemthume ukuthi eyolanda ibhiya mhlawumbe esportini. No ngimthumile ukuthi ayothenga isinkwa azodla yena lo mfana lo ukuthi lo muntu lo isikhathi esingaka isinkwa isikhathi esingaka baba ngoba uyaphuza yena mbona asesportini ucanga ukuthi uyazi wonke umuntu uyazi ukuthi lo muntu uyayiphuza imali yakho cabanga mina ngihlala nawe endlini uthini ngami le character yena lo sisi ngumuntu nje ungekho akayiphathanga kakuhle akayiphathanga kahle butwami now mangavela uzobona ukuthi ayishem ubaba la and uphuza like every day uyaphuza philela ukuphuza lo sekadla imali kababa nje uyayidla uyayiqeda ngoba ngathi intanga yakhe wabona mama bona ukuthi lo hayi intanga yami lo ngeke bebaba umama wami wabona kanti uyeke umama wakho umncinci yamfishana manje so yena ubona ukuthi umude sekubaba wala ngiyaxolisa baba ukuthi ngiquestion umuntu omdala umbuzo ofana nalona ubaba yini oyithandayo kulomuntu mhlambe yini ongasho into yakhe uyavuka ekseni uyashangela mina ngiyaphuma la ngiyela wena estore sengisabona ukuthi mangakuthuma ngeke usabuye ngabona lama window lawo uye lo muntu akhe awashile lama window owashile ngiya understand ngithi ubaba yini oyithanda inqa ama window kuphela udla imali yakho awazi ukuthi akupha amakhadi wakho namhlanje ubani oshangelile ubani namhlanje ngoba uphumile akekho kwalana baba ngubani oshangelile ulalala lo muntu uhambe ekseni lo bakasalela ubona makalala kuphela ekseni makavuka akekho ngamakhadi baba uzobona kanjani ngoba uhlala awuyenzi next uyaphuma nje uyala uyakhona mawubuya uyadla uma ngempilo yakho lempilo yakho lesikhuluma ngayo mina ngabe ngisiza zobe sebathi mina ngikuthandi baba mina ngisiza wena uyeke indaba zabantu mina ngani baba ungisiza ngani uthanda mntwana ukuthanda izindaba baba kanjani kodwa baba indaba zakho uyeke indaba zabantu abakho khona manje ngibizela ama camera okay kwabani la kukwabani wakho umuntu omdala kwakho baba ngizamile mina ukukhuluma nawe njengomntana wakho kuyala baba control umntwana and baba lo mama lo angithi baba mawuhambe emhlabeni umuntu oyena uzosala ebheke lo muzi lona ubani uyena uzahlala agadela uzoyenza umthetho wakho ngawazi we idrama le awubone nje butwa sabona kunjani futhi ngiyaphila sikole kanti ukulethelela la uyabona impela manje yaphela lapha manje kumele ngenzeni mina kunjani manje khona kunjani umthatha ngithola uphuza lento zama plastic lezi udishoza ngiletheleni kanti mina la ufuna ukukhuluma nami encane kanti uletha la ngiletheleni kanti la sanibona mama kunjani futhi ngiyaphila uhlala la ekhaya uhlala la ekhaya umuntu wami lo umuntu wakho umuntu wami lo ndoda yami le umuntu wami manje mama ekseni kanjena kanti ningibizeleni ngoba mina iphi yami ihlele kahle lapha sikubizele lo muntu unethuma pregnant lo muntu shayela bani la kuhlila bani la makahambe mntalo ukhuluma manje uzwa kuphela Khalifa wala imali kababa iphi imali kababa ulala nobani akalale nami ulala nobani ulala nobani ulala nami ukuthi akuthi uyathenga ngimnikile awume kancane ngokubhebhisa umuntu omdala lo muntu uthi ungambiza ubhebhi ungabiza umuntu ongakuzala ngobhebhi wethu la uthi ulala nobani ubuza umbuzo uthe wena udla imali yakhe ngoba ulala nami ulala nami ngilala nami wenzani
manje wayofuna imali ingabe ulala nayo yami yimi engihlina yimi engiphekayo ushadiwe la ekhaya ayilo ayisafuni nini kayilo uyayidla wena uyakuthenga every day uzomupita umphazona uthanda sami uzela imali nje wena uzela imali wena yes uyayidla imali kamanje kufanele 350 right for 350 wena 350 kanjani 350 ingena kuphi sikhuluma ngempilo yakho baba ushintshile awuboni usangena isikole ngilibele ukubuza bheka ngeke ungikhethele mina ngikhethela ngithanda indodana yakho isangena isikole baba indodana sangena esikolweni sitane grade 9 ngenza grade 9 awazi nokuthi ngenza grade bani baba ngenza grade 9 ngenza grade 11 esikoleni ungadli awazi nokuthi ngenza grade bani wabuya esikoleni uthola so ukhohlwa izinto eziningi baba ngenxa yakho awulalungazanga ulaludlile every day kumele ngikhulume baba hlina bani la khona manje uzophela manje ukhuluma kanjani ufanele akhulume nami kanje kumele uze ngamani ngihambe la ekhaya baba iphi imali kababa akupha amakhati wakhe amniki angeke ukubone lokho ngeke ukubone lokho akimi ubaba uyasho ukuthi ukuthumile ekseni uthumana ngamakhati ubaba ngithi siyazi sonke la ekhaya sicela amakhati angeke wathola amakhati awendoda yami la makhati unendoda kukhuluma ngayo ubaba kumele ngabe usesikoleni baba amakhati wanikeze yena ngithi bamnikezile amakhati yena ngabe umuntu omdala for ini akasikoleni ukata amakhati hayi ukuthi ngiyakujaja baba ne mara kusuka umuntu okuthanda lo ngabe usesikoleni bazothola njengobaba ongangizala nami akusuka umuntu lo ongambiza umfazi kahle lo ila ngikhethe khona la uthola shopha ngawa wami ke amanye la awami uthola ngisayipha vele angeke nothola amakhati anginamakhati mina ngiphelile namhlanje anginawo amakhati uzowakhipha uzobona ke malendoda yami angidlali ngithi malendoda ungazodlala ngathi ngathi makahamba mtelo sala makahamba yekuba mtelo utheni ngeke wakhipha angeke ngikhiphe la makhati angeke usho ngalo angeke ngikhiphe ubona kanjani ngoba bangithenga utshwala lapha ya angeke size simcimela amakamera umthathu wami namthathu uzokhipha anti ulandwe ngilandwe uwe ba asamsuka ngiyakhuluma angithi ulandwe nguMr John uzokutshela ukuthi waye kulandile ngoba udlala ngathi hawu umntwana mangaka ngebhokisi la uzokuqeda lo sisi awuboni ngeke ngicethe lo muntu usiza wena lo muntu kodwa baba umdala for into yenzayo yazi yakho baba ubathi ngenza ngena akusuthanda ufuna imali lo muntu ufuna imali so ufunane manje so ufuna uthi bewenza ingwe athi baba ufuna umuntu street angene la kamleleke ngibe yena umama ngulo muntu omchuzile from abafazi bonke babona lapha sengiqedile ukuchuza ke uqedile la awukaqali baba amandla akho amangaka baba buka amandla akho angaka baba lo mfazi ucabanga ukuthi le moto baba mangathiwa le moto le imosho hoyi kodwa yena ucabanga ukuthi engakwazi ukuyinakekela zonke izinto ozenzelana lo mfazi mawumbhekile lo muntu lo beka la usuka la baba hayi baba bheka kahle mhlawumbe umbheka ujahile wena thatha isikhathi sakho umbheka omdala ubona ukuthi lo muntu lo ingqondo yakhe esebenza kanjani baba kodwa wabona mangamniki inhlonipho into zohamba kanje ngicela ungibhekele Mr Jones lapho uyaxelele ngifuna uyawina uyazi inhlonipho baba lalela mina mina kodwa baba angiphasisi lena muntu omdala ngibiza abantu bazokusiza ngoba uboni wena ukuthi uyayimosha impilo yakho wena into ekhuluma yakho wenzeka isimo ngiza labantu ini ngicela amakhadamu thatha amakhadamu wonke phela nginjani manje phela unjani amakhadamu lo mntana amaphela ungenzeni phela ngela police station ngazonginyela wena yezo ungalingunginyele wena ukwenzeni ungenzeni thatha amakhadamu khala manje funa ukhetha ngale uthathile ukuthi lo muntu uthathile amakhadamu wonke uthathe wonke phela nginjani wangwisa wangitripa awami la makhadi awami yiwo la ngiyela ngizele police station manje ngiyahamba nangu umfana uyawazi oza la mfana asiyeni naye
yini manje yini police station bangenza bangitripa ngawa yethatha amakhathi ngenkani ukuphuta isikoro asamba siye ngale naye Mr Jones bakutripe kuphi hayi kuna trip amapha akamkhulu asebenzayo right wena wacamba manje long tripana nawe utripe kuphi wena thatha ngenkani amakhathi awashelila manje manje ngepolice station banginjani wangitripa ngithatha thatha wonke amakhadi thatha wonke amakhadi nawo amakhadi wakho manje so yola manje awubona ukwalawula bofuna ikhadi eli-1 bofuna i-3 bofuna amakhadi angaki okay ngicela ungihambise lo abuyela la usuka khona amakhathi ngawakho awona amakhadi lawo amakhadi ami lawo ngithi awathula ngoba ubona bathatha amakhadi ukwethu sodlala Mntomdala sizokhuluma nawe ayashodela amakhadi iphi amakhadi amanye yini ngithi imali yendoda yami yima Mr Jones la abantu awami wonke la makhadi wendoda yami sokhethile ababa akababa wathathe wonke la wathathile mara wami nawo amakhadi ami baby khubela abantu laba awusiyeka uye amakhadi wakho kanjani awami lamakhadi kucina wani kupheka bani la ekhaya Amakhadi wama- nobani lo muntu lolala naye Hayi, wena wena uyadayisa. ubhede Angaphinde ngene. makahambe lo muntu lo lo yahamba lo ngifake emkhukhwini nasifana namhlanje akalali la endlini uzolala ngapha Unethando? Mntomdala ngicela sihlale phansi Mntomdala ngicela sihlale phansi ngizamela iplan sengisho mina mangithi 1 angifuni umntwana athi 3 uthi sihlale ukwabani kukwakho Mntomdala wakho wena into ejabulela ukuthi mangikunika imali uyesikoleni yes uyenza into zakho zesikole ujabule mawubuya usiceda no mangiphosa mawuphuza yaphuza okay Mntomdala. Mntomdala awusicabangeli ubani ovuka nge-chap nose baba awusicabangeli Ngizothenga kanjani into ezithiwa ngifake wena imbashe nombasha ngikufakela isikole ngikufake isikole okay Mntomdala baba ngenkulu inhlonipho iyakuhlonipha umntanakho lo ntombazane niqobo umbona ngo umama hayi intombazana Yeah. umama angikuthandeli yena Mntomdala and indodana yakhe ayikuthandeli yena nethi akusiwumuntu kakhulu lona ulunge kakhulu lo mntwana Mntomdala lo muntu uthi Mr Jones umthole ephuza into eseme-plastikini ngoba umbona ephethe ikani kanjena ugalele lento leyo akekho baba bayayazi abakuyasihlambalaza baba umuntu omdala ngiyacela ucabangele iy'ngane zakho ucabangele nomndeni wakho manje ngimyeka lo muntu lo sengimdala baba ukuthi ngiyenze njani umdala uyasho nawo fokhetha into ekanje umdala baba nyele nobhuti uyambona lo akusuye uyafuna edateni akusinga but the reason why esibhalele umfana wakho is not because of ukuthi ujola nomuntu oyislender or ujola nomuntu oyisidudla usibhalele ngoba uthi Joseph Bioscope ngiyanicela nizonginceda ngoba nanku umuntu seka control ubaba uthatha amakhadi wakhe uhamba uyaswipe ngawo sometimes makubethi 18 seniyalamba la ekhaya because imali iphelile ityiwa ngulo etshwaleni uyakubona mabungena endlini no ngiyakubona konke nami ngiyakubona konke lokho umuntu omdala so it's the reason why esibhalele la nomfana so unemali ukherile kuwo la masenta wami uyakhera uzokhera kanjani ngoba ekhadi lamakhadi khera baba impilo yakho lamakhadi umuntu omdala nja baba yeah ngithi ngama savings wakho la umuntu omdala la kuma date masuke kuma date iphi le mali yakho uyibekile angithi wo umosha imoto so uthini bekayibekile imali akasenayo ngishono ayi baba mangithi 1 uthi 2 hey umuntu omdala ngicela ukukhuluma nawe ukuthi mhlambe mangafisi ukuthi ubaba enikeze uthando elinye ithuba yabo ngicela ukukhuluma nawe ngifuna nje ukuvala ishow yeah yaphenduka naye okay guys so into engizoyenza nje ngiyangeza umuntu omdala sokukhuluma because ngiyabona ukuthi ubaba ngathi understand it's not about ukuthi ngithi umuntu wesilenda usidudla kanjani it's about ukuthi lo muntu xa ungasekho le moto zakho uzokwazi ukuthi zinakekele zibe ngendlela eright uyayibona eyazi ukuthi yakhe nakekele no boy for i-future yakhe it's not about ukuthi usilenda kanjani okay guys niyamove ubaba nje the way akafuna ukuyi-understanda lento ndazi ukuthi naba le ntombazane imidlisile okanye kwenzakalani ngempilo yakhe kodwa sokwenza konke okusemandleni ukuthi umuntu omdala simbonise because the time evula amehlo kuyobe sekulate so uma ngabe unenkinga nalo mbukele emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on josephescope.co.za ungalibali nokuthi usifollowishe inkundleni zezokuxhumana sikhona lapho ku-TikTok naku-Facebook we are josephescope ungalibali ke mbukelo wami engikuthandayo ukuthi ucofa usubscribe ushare nama-videos wethu ezokwazi ukufinyelela
ukungilalela nakwabanye abantu abadinga usizo la ku Joseph Bioscope. Ngiyanithanda nonke lapha emakhanda. I'll see you guys on the next episode. Awuthatha